tu ilo mamalu mailele anga ola uneksala lo palatanga eo oh elava lo palatanga eo oh elava oh ali ie oh ame uma oya te au
iyo lima iyo vinga maavatu lauba timala usiva awane yate au ayate oe fava va Tumaya o ai lo famaya awa ete silafia mea umalava Malo tu ilunga ele aise mea enilo ilo sila fanga o te pese ai mai lo wanganga tu watu lo loto Sili sili se utema ilo paolo le ona lema lo si lo malu oe lo oe lo atu te fatu atu ai ai fa amama lui ai ua e na
te au te taua tu le taia loa lofa te taua tu I le bo no fa amaoni le la ube se fu luona mano o te mawhawhau pe I loa lofa tu noa e pi se vaibu la mai lo uanganga e le mawhai ona fa amatala le nuti momoya lo loto moe ua e ufi fo au I lalo o apa ua e fusi mau I a te au I o alofa o laula au lo toto leo ina mai au te whaita wina loloto aloa unei whatu ua e iloa lo uli moa te tau atu le taia loa lofa te tau atu I le po lo fa amaoni le la aupe se fu luona mano o te mawhawhau pe I loa lofa tu noa e pe se vai puna mai lo uanganga e le mawhai ona fa amatala le nuti momoya le nuti momoya le nuti momoya lo loto Engalulu
malo soifua malo fo ile tawa tai ia nga tai dia ile al fai mai foi o tatou tunu ule nei tai au I fa nunga le ia ile lo fa male anga le o tatou tapa au sidi le langi ia mu fai on tai mai so to soifua ia o se ola vai foi o au nei ia ele nga tai dia ua mai a foi ia sapati le aso al nafi ia ele nga tai dia o tatou to au dia mai ia le nei tai au fo o le vi inga la fa fo I o tatou tapa au sidi le langi ona lona lo fa no langa le ia o tai ina mai ia so tatou wala ia I nei tai au fo ia le nga tai le nei vai as fo o fo ina mo tatou tonu mai ona si vi inga mal fa tai tatou tama o langi ia I talo sanga ma fa tai fo ia ba ia mal malu so tatou atunu ia ona le lo fa male anga le le tu nei tai au fa pena on tatou maua ia ai pe ona masani ai fia lava lauta por kalame o le Usu Seu ma le Loabay fa talo fa tu lava ia I latou malava o fai ona mo mai fa salama tu sao ia mai le Loabay nei fa lau niu ia e ata wala tu le tatou por kalame o le Usu Seu ma le Loabay fia foi au ona ia malau por kalame ia tu ina tu foi sina fa malo si au ia le ngata fa malo si ai foi ia lau sunga ia o fa penan fa lau no mai ia le ngata I pa ia malu o tatou ainga o lo mau mai fa sala lau le Loabay nei tai au ia o se upu mai le afia pa ia le atua ia to matau ai foi ia au fia ngai foi tu tenga luenga nei tai au ia le ngata o le nai tu o le vai ia o I matou foi ia o lo mafuta tu nei Samoa ia o le tatou fa malo si la nei tai au mo mai le tusi asalamo lona mata upo tolu sfuma le fa a lona fai upo se fulu salamo lona mata upo tolu sfuma le fa a lona fai upo se fulu fa peron fai tawina e onge mea le ona ta anoa ai le aise mea le mati vai le sa ili ya Yehova amen e onge mea le ona ta anoa ai le aise mea le e le aise mea le mati vai le sa ili ya Yehova ile lona ngana fa palani fa pea pole fa Britania the younger lions do lack and suffer hunger but they that seek the Lord shall not want any good things amen ia o le tatou fa malo sinai ni tai au ia pe on tu in mai fo ile tu se salamo po ole salamo atavita ia o toe fa manatu mai fo ia I tatou o toe fangu mai fo ia I tatou ia le tā ua o lo tatou sa ili le atua o le tā ua o le tatou nau I le atua ia fe mai o le leona o tatou sila fia lama uma ia le malu se tatou atu o le tupu lea o le vau a lea au mai lea fia pa ia le atua o lo tuine mai fa manatu mai a tabita e o ai le leona le tupu le vau e fia island whanau e fia island whanau e le taimi e mo mia e leona se mea ai peongi ai fo ai o lo au mai e whaasi use unga po le wha o le whai unga muli lava o le whai upo se fulu whai mai ai le ai se mea le lei e mati vai I latou o e sa ili ai Yehova amen ia o upu ia mai la fia pa ia le atua ia e toi fa manatu ia I tatou toi fangu fo ia I tatou I le tatou sa valinga ma le tatou tamoenga ia wo ia ni tau sang tele ia fa fita uli tele ia me sa tupu foi ia e le ngata se tatou atunu ia o atunu umol ni la lang tatou fia ngai ma ko biti suma le iva ia o lo tu ina mai I tai au le wa uma tulanga te mafau fau ua leo o ia ilo malos e mai se tulanga tau tupe ia o le tulanga tau o mea ai o mea tau mafa whaangaina a o lo fai manatu mai tabi tani tai au a o tatou sa ili le a tatou sa ili le atua e le ai ma se mea tatou te matiti vai amen ia wa o lo fai manatu mai fo e tu se isa mai isa ia o lo tatala lo fai to o sa noanga le atua na tuina tu ia ilana au no isa ia mai ia o to mana tu le nei o lo tatala lo fai to I le au ma le po se I to maua o lo ana tia onu es amen ia o tai au la nei a fa pe o e inyo ma fo fongo fa le lava ia le fa soa
ia ala le tūlanga tau tupe ia pe ala le tūlanga tau me ai ia wa uma tūlanga ese wa ma fau wa ma tivai ia le ufa manatu mo tai au nei awa tātou te whaavai awa tātou te ma fau ua le so tātou wha moe ioi awa na alanga tā vitai o ilana bi inga tu se salamu mai o le atua o lo umalu a papa o le atua o lo utarita o le atua o lo utaripuni o le atua e la vea ia mai o fiti amen o tai ala ne ia o whaamanatu na ia o whaamalosi fo ina mo i tātou e tūlanga tātou te inisio taimi tātou te mafau wai ua le tani le atua e tātou te tau ua le tani le atua e tātou te tau ai o le atua na te ia au mai na te au mai mo na matani mai fo ia tātou te tau e le taimi sao po le taimi ua tala whea ngai awala nei o tātou masalsalo i le atua o lo tātou tāpua ia ai le ngata i lea ia awa ia tātou tū mau a tātou ia tātou sa ili le atua ia o le tātou maua leo manuia o mai au ta pena i le atua mo tātou ia o lo tui mai masalam i le Ioannes fuma lima no fai fitu mai a fai tau tū mau ia tia o sau noanga le atua o upo le fiong pa ia le atua fai mai a fai tau mau ia tia ma tū mau la upu ia te o tau o mea o mafo i tau te ole mai ai e fo ina ia te o tau amen ia o whaamanu yanga na mo tātou o whaamanu yanga na mo oe ma mai o mea ka kupimanga o a tātou tū maula i le atua a tātou tū maula i lana upu o le fiong pa ia le atua lo whaasino mai a te oe le ala ia lo whaasino fo ia te au le ala e a on tātou sāwa vani ai o le tātou maua leo manuia ia o le afo ina mai le atua mo i tātou o mea umalava o mea umalava tātou te ole atuai o le afo ina i tātou amen o se whaatesa it's a blessing for you and me i le penalo whaamatala mai i la fiong pa ia le atua o mea umalava tātou te ole atuai pe a whaapea lea tātou te tū mau ma tātou tū mau i la fiong pa ia le atua ma tātou tū mau i le atua o no tātou maua lea when you want blessing you have to pay the price o tātou malama foi ia i leo langa nei e ne mwhai ona e mawaina se olo ai le i tongi ina le tau e o foi lai wha manu ianga le atua mo oe ma you have to pay the price e te tau ona e te tongi ina le tau e ala la lea i lo sa indi le fia ko pa ia le atua i lo tu mau i le atua ona maua lea o wha manu ianga lea e te au ngani ia i le atua ai fa mai le ise o le atua e tali a tātou te tau o le atua e tali o tātou mana onga pe o whamanatu ne tā me tā vita e le aise mea le mati vai le sa ili le ia Yehova po le sa ili le atua ia o tūlanga ia tu whamanatu o tuai lau pū kalame ne tā o se whangu mo oe mau o se whamalosi mo oe mau ia i le tātou sa valinga le tau sanga ia e le ai lava se tūlanga tātou te popole ai awai te popole le aso atai au awai te popole i leva yasu po ani mea o le a fua ina le atua ia e tausia i o tātou ainga aua tātou te popole o mai tala ala fiong pa ia le atua don't worry about tomorrow because God is already there aua te popole i le aso atai au o lo whaatani mai le atua mo mai simanuia mo oe ma o tūlanga lea o whamanatu nei tai au e vi ia le tua whaftai fo ina na fiong pa ia le o whapena o na moni mai ai se fe au e le ngata o lausunga ia o na vai fo o e ma ia o tātou umalava o inalo o whaamanu malunga ia au alofa o le tātou tu awani o tātou masalusalo ma ia o tātou iloa e tali le atua i o tātou mana e tani le atua i o puapuanga e tani le atua i o tinga ina o iai a wafa mai e leu langia le atua o le fua te lulu e toi sen a whapea lao ele e au ngani le atua malau loto a atua malau malosi a atua malau anganga a atua e tani le atua i atua amen wha malosi na nei tai au ia tu maupea ia i le atua le vi inga
ia nei se ia o le whaavavau ai whaafatai ia fi upo la na fiong pa ia o tātou whaitawina ia mau tātou awa oina e mau ai se fi au tāua mas whaamalosi mo oe ma au le atai nātu se tātou pese fi whaamau lunga ina i pele vi inga o le atua i nei tai au.
ia te whātalo wātu le tātou Paul Kalame ia o le usu seu ma le Loabay le nei tai au ia i lo utou pa ia ma lo utou mamalu ia pa ia mamalu se tātou wātunu uwa pēnā ona mō mai whasalaunga tu sao ia le tātou Loabay tau latu le tātou Paul Kalame le usu seu ma le Loabay le nei tai au whātalo whātu lau Paul Kalame ia te utou umalawa uwa pēnā ona ala usu mai fo i le nei tai au ia ane ngā tai leo sound uni fo i tiutem ngā luenga ia por whenga i fo i o tātou atunu ui nisi fo i la tōlo wa pēnā ona whaamuni mai o tātou maota malawa ia whaatalo whātou tātou Paul Kalame le nei tai au so i fua manuia ia malo fo i so i fua maua ia te outou umalawa o wa pēnā ona mafuta mai i tātou Paul Kalame le nei tai au o langanga fia fo i tātou Paul Kalame wha mai e ina lava i aso ia leo tātou o mai tātou sāwalinga ia i le aso sfuma lima nei o ioni luafe lua sfulu ia ua tolu suma leiva ia minute te ai nei lei tula e valu i Samoa nei ia au te reirola i nisi vaenga o tātou atunu ia ai o le taimina ia ma le aso na lea ua iei Samoa ia whaatalo whaatula ia te outou malama i le suafu man malo tātou ni whaola i Yesu Keriso ia mo whaiona mo mai ia le whasalama tu sao al tātou Usu Seu ma le Loabay ni tai au ia ua inisi o tātou inga uompa anga ua whapena ona mafuta mai i ni tai au ia lea ua whaamalo mai fo ia le sunga ia po asa olive ma lolo so i fua manuia Samoa ia ma lo fo i lau sunga nofo a whamasanga tu inga mala fui mono so i fua manuia Samoa ia malfu au se tātou atunu ia o kiwisome se maia morning Samoa June sang lilo talofa Loabay ma na musika our Sunday here in California ma lo lava longo lona winga ia o America ia o la ko a o la tosa ia o tātou sa la so nafi ia manu ia sauninga ala toi foi ia i lau sunga June sang ia i ni sa pati nale na va en lo lang ia o lo penal mafuta mai foi ia sau au taloto o Brown ia va penal mafuta mai ia i tato po Kalame ni tai au posa skaten ia le na pati mai ia ma fa good morning ia i tato po Kalame ni tai au ana tai dia pa ia malu so tato wa tunu ia o to fine foi ia menora mulama setu ia malo viset fonga ia fatalo fat fo i lau sunga mulama ni tai au ia famunia tu ia le tu ai tu te ngalo ngofenga i foi ia le ngata le uso ia shalom malo uso God bless ia famunia foi le tu ai lau sunga shalom ni aso ia tu te ngalo ngofenga i o Filippo Antina risati le u fai ona mafuta mai ni tai au i le tātou Paul Kalame ia e ngata lea o Mel Tili tai manuia lau sunga vi ia le li ni tai au fo o tātou au dia mai manuia tau tua i le atunu God bless fa pena fo i lau sunga Mel manuia le tua nei aso ia o whengai fo i matiu te mga luenga Sao Faira Ioane God bless faftai ula lia sulu ape Paulo morning Loabay matango fiat fa malosi ni tai au fo ia maloso i fua manuia brother ia vi ele atua tātou filifili whatasi ma le atua tātou savavali whatasi ma ia e manuia e tātou wala ia la vea i fo i le atua God bless manuia whai walo filima whaafitai tele sulu ape ia o lo whapena ona mafuta mai ia mai New Zealand le uso ia ulalia sulu ape Paulo ia o lo mafuta mai New Zealand whamania le atua i tute mga luenga nei aso ai le ngata i lea o le ainga fo i mafuta mai ai i New Zealand lo pena mafuta mai a lave whaamau ta alise whanene ma loso i fo manuia Samoa vi ia le li i nei tai au ia matango fie mori atoro whaanga si utina o le alofi i sale lua whale alini ma si o matou a inga ato malava ia o lo pena ona mori mai alo whaanga ia o lave i whaamau ia ta alise whanene Sao Faira Ioane ma loso i fo manuia from Auckland, New Zealand ia leo mafuta mai ia o tātou warm paanga ia mai au kilani New Zealand whamelea anisi tau ma oe morning ia o le vi inga ma whaatai fo i o tātou tamafa langi
awa o tatou lia mai fo ile nei aso ia e whaapopo i lo soifua e mātou fo i nei ola ia e fia whaatalo whaatu se uta māpele ina ia taefu a whamaa ia dad ia mālo le on sa ieu i lava ua loa tau sango fia ngai oe mangase ngase tino ia whaafitai dad o lo lava pia lo on sai le on sai malo tele fia ngai ai mati ngā alo whaatu mo oe dad lo whaatu fo i tua ngane whanau whapea fo i se uto lua ia anisita mo oe ia o lo mori mai au ki lani ni usina ia whapenao na fisoani pea lea tua ia le mana o le whamalolonga ia le tama foi por tua a whaamelea ia wana o suwafa Yesu e talaia uma mea talaia uma pupuni ia o le talo foi na le umna i whapenao na ese uma mai o tino lo whiangai foi ma tama ia tai fu afama ia whafoisia le malosi ia mau ai pēr mawhtanga mo tatou ainga Juliana maunga lea ua whapenao join man tatou live ni tai au ia o le uso ia lua Manila malo soifua lau lei ia soifua mau fai lau sunga le limalo malo manuia le aso malo lava le fonga ia manuia tele nei aso ia mapenan whaatasile tua i tutem ngā luenga ia o ila tau nau penan mafuta mai ni tai au ia o te tali tonu le aso ananafi ia mātou ai e samo nei sa whapena ona o fo ia ai o fina ngalo manganga se upu fo i mana fiang pa ia le tua sa launga ina fo ia i fata fai taulanga i fia e le ngata i samo nei ia au atu nuu e mamau o mana tu ai roa ia se tasi o fai launga sa fai lana launga le sa o fili foi o ia ole a faia ia le launga ole sa le ala ua launga loa ia le sunga le fai launga e fai a kuala a mata tu lava launga se fai launga ia o la e whapengei mai kau kuri mamoe mai ia ngai tama matu mle tina matu e piko ilumu au le pisa o le au ngosama lau talvo pito i tua fai mai lo mal tala fai launga wasu sa whapenei o te mana tu ai aso ia ula i diti so se taimi lava o te sau e le lotu le sa o le tu ua le lotu fue o le utama fue o le utama o le tu ua e aso sa uma o le tu ua le lotu fue o le utama o tau ia lo pisa i tu pisa o kei mi o le a o ngasa ia fai launga lea la fa mai no mantala lea la kulo i lunga male fai launga fai kulo i le euro a o le sa nei lea fato a o mana tua ai ma o i loa ai le mafua anga ya lai ona fasia o le utama pe ha o pisa i le sa fa sanga tu lo mar fai launga i le euro mai au tala vou ma le au sa au atu te pisa o lo fai malo longa le matu o te taliton ele i fa apea ia tatou asa ele i fa pe o taliton ele i fa pe yo o voi tatou sauninga o le sa nafi ia e pe o tu langa le sa o ele sunga foi la wa vai atu foi la a sa mra talvo au atu te pisa o lo fai malo longa le matu au te iloa sa maua umale nganga tatou te whaafonga i fo i malo le tatou atunu ia me whalonga i fo ia i lato umalam sa wapena o nau fia ia mao talo ia i le fiong pa ia le atua o se fe au fo i sa mon mai e ala ia au ia al tai au nei patalo fa te lato umawa la usu mai fo i tiute mga luenga ni tai au ia le amatari e fo i ngā luenga ia i le nei vai ia so fo ia ua pe ua pe a tau roa sunga fua taimi o te whainga luenga fo i tasu mga tanga luenga le malo pe wha tutunga ta pe ngā ka hala i alkai au iso le asunga fua ma ngai ia malo longa le weekend ai ala mai le asunga fua mai son mai mau pe anga wa pe o le astona ine ia ai on sa ia o tu langa ia o lo ia se tatu ai le ngata o tanga tanu se tatu tu isa mo nei ia a watu nu fo mau o lo va pena ona fe ngai matiu tem nga luenga ele ngata tau se ina o tatu ainga ia ai le au walo fo infa na ia o nga ia tu langa lava mo mi ai la so son ia ai o talo la Usu Seu ma le lo pe nei tai au fa manuia te le tu ai tu tem nga luenga
whengai fo i malma ia man pa ia man malo sio tatou watu tatou lo fa foia ia tatou sa inunga o ala tele vave ia fa mole mole ia fa pe na ona e ave man fa uta ave man fa uta ave man fa tete ia awane ia se fa la tu lai mai ia tau nu file mu tau nu manuia ia i fa ngalu wenga ia po fia lavale va engole atu olo e malanga nga ia dia o tu laka umana ia o se tala mai sa mo se taimi ia na e fa fonga le ia i tu langa umolo ia i tala mai sa mo me olo tu pu se tatu watinu ia mo le no si la fia foi e tatu ai ngapa nga uma olo ma futa mai ia tu e mau ia o tu langa na olo i tatu o sa mo ne olo fa malu pe ia timu ele o le tau ia sa mo mai le weekend te nei po mata mai lava ila so tofies falaili se ia o mai lava le tai au nei ia ele se la e pinga alfa malu mai fo ngale au ia o tu langa lava pena sa fa isi ti munga mafati munga il po mana so nafi ia ile te mira wa maton tu wa ia finga lo o te mira sa matua mafai lava ti munga iso tato watu nu ile so nafi ia ima tau lava ia o lo oi le fai tu nei o pia po le anga i mai lea i vai tele ia e o mai lava i falau ni sa matua malo si ia le timunga palasi timu ile so nafi ai o nei tai au pa talo fatu ta mama tu matina matua ia lo fa pena o na fai le faiva o le tapu ai po le tapu ai ia i lau mauta malawa ia au alo fo iso tatou watu nu i tiu te mga luenga fa talo fatu fo i lato uma o lo fai ia le faiva o le tausi ainga lato o lo fia ngai fo i mani kukaina o ngasi senga ese ia ele ngata o matua tausi ia au tapenanga fo i mo i lato ia maa na vatu o tai ala nei fa manu ia tele le tu i tiu te mga luenga o le a lava le faiva o lo va pena ona o to fia i tatou te ngā lue ia fa pena fa manu ia le tu nei tai au e o nei tai au ia le atu ina atu ia se tatou pese vavi ia se i fa lalo mai fo ia lo tino ia mo fo ma lo si male ata ia mo fo ia so fo malolo ina ia mo i tatou uma pese nei mo to
Wasusu aulama Watoe usu maile suwe E tutulana faapusa Ai otengiele aba aba Wasusu aulama E balu balu wa upegu Matuku wa umoa Vala awone saveu Ai ua leiloa Watoe balu wa upegu Makuku wa umoa Vala awone saveu Ai ua leiloa Balu balu wa upegu balu balu ile kuai Makuku wa moa ia babe babe mai Le moa e ai se segi ma le moa e ai mamau Ole moa le ngale a kapelo ai kau Le suoi wa uso mai uala ngonga le fia ai Kangolo kamale u ala u umaloa i ai Ai o mawhai o kalawhai mai o kama wa pale baa Maua ile kampiuka makua i sifi o ai fafasa Meanga whaia kuai a wala eke babe mai Mea matsuru kausanga ka ke bala bala ai Wa owi loa ngei eke le i kai kai Sau ile fo mai singa mea ke o lai Amulaya ore E tutulana faapusa Ai otengiele aba aba Wasusu aulama Watoe usu maile suwe E tutulana faapusa Ai otengiele aba aba Wasusu aulama Pa e moa laiki ma moa masoa Moa uli uli moa enga enga pusi mata pusi Sinti Filipini rusi rusi O oko ngā o o fiu e a o a i Ai koke fia popoko mai le fō mai Amalo mai nei ma laptop mai e whai kanga Oka se fia kama a o le sifio ai fafasa Abaku i ai su enga ai whai mai o ola fia pau Abaku I find my all of the above. Ia o moa la ia ua lasu e malo. Oka oka ni pei au fai ai o mai o le siwe. E tutulana faapusa. Ai o te iele aba aba. Wasusu aulama. Watoe usu mai le suwe. E tutulana faapusa. O tengiele aba aba Wasusu aulama Usu maya ole siwe E tutulana faapusa Ai o tengiele aba aba Wasusu aulama Watoe usu maya suwe E tutulana faapusa O tengiele aba aba Wasusu aulama E balu balu wa upegu Matuku wa umoa Vala awa e saveu Ai ua leiloa Watoe balu wa upegu Makuku wa umoa Ai ua leiloa Ia e te whatalo whātu le tari umai o tātou Paul Kalame o le Usu Seu mane lo pei ni tai au. Ia te whatalo whātu i lātou umalawa whapenao na mo mai whasalau tu sa o tātou Paul Kalame o le Usu Seu mane lo pei mai whale lau niu nei le nuu o tama mataini au le lei
ia ale nuu fo yo lau leanga o awala ia e whaatalo whatua ia Elenise Helens o whapena ona join mai li tatou live le nei tai au ia ele ngata ilea o Eli Sara aftai mo le tiute ma le tautua le atunuu mo le atu lo whaanga si matou a inga pele ma si matou nuu pele o whale vao ma salu o whata ia manuia lo waso from Sydney, Australia ia whatalo whatu lau po kalame lo seu ma le lopei nei tai au ia i lau sunga Eli Sara ia ilo mafuta mai mafuta mai fo i tatou po kalame ia i nei tai au whamerea anisi tau ma oe ma lor soi fu e lau sunga nei tai au fou ma lo lava tautua atunuu i lau sunga ia e fia whatalo whatu le taxi stand a le Wellland i Vawala ia o loo mafuta mai ai tuangane ia tai mua ma se uto lua pele ia anisi tau ma oe ia love ia ma ave taxi ma lava ia to via palota mai a Elisala ia maisi ua le maua o latou ingoa mai au kilani ni usila ia o loo Fatalo fana familia e momoli mai ia ele ngata o nei on tuangane ia o siona to o lua posiona tautonga ia anis ia lo va pena ona mafuta mai il taxi stand le Wellland ia ma fatalo fatoi foi la po kalame ia i taxi stand malava i sa mo nei lo va pena ona fera wa ia le pa ia malo le atunu ia i tiute mga luenga le ngata ile fataunga fatalo fatoi foi la i le tato taxi stand ia ale PJ taxi stand ia i fale la uniu nei o le numero faina e mawai o le valu fa o no lu ono po le fitu lua valu ono fitu fatalo fatu ia i vaenga le o mfai ona fa pena ona mafuta mai ni tai au fa longo mai fo e tato po kalame ia o le Usu Seu ma le Loabay ia pea ona mata u fo i o taxi stand le PJ taxi ia o lo i nei fa lau niu ia pea ona ta u fo fu ia o i o matua lau leanga o awala ia na ona fa i lo atu o nga au mai le service al PJ taxi ia i tato ainga o molo i fa lau niu nei ki fa ku pea o lai lau le lei fa solo aku awala i le vave o le service foi o lo pena tu ina mai dia ia tato taxi stand ia mo pa iman manu le atunu ia fa talo fa tuina i ave pasi ma ave taxi ia o lo fenga i mane ngaluenga fita i lunga ala tele vave ia ele ngata o le flawa ina le o le tato pa iman manu le atunu ia o i lato umalo fenga i fo i matiu te mga luenga ia i fa taunga foi ia o lo pena ona ia awone ngalo ia te oe ia ele ngata i o tato live i lunga o tato Facebook page o le Loabay LTN online Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talave ia mal tato YouTube channel le Loabay Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio Talave ia ele o whangalo ina fo i lato pena mafuta mai lunga o tato Simple Radio app po i lato umo whaafongfong mai ia e ana le tato leitio lea ia i le whasanlaunga fo ia ma pokalami o lo tuina atu i le mai le tato Loabay i whalau niu nei ia lo e fo tato website ia le www.loabaytvradionews.com ia o tulanga ia mwhaiona e mau mai ia whasanlaunga ia a le tato Loabay ia i sos pokalami le ngata o le Usu Seu ma Loabay ni tai au ia o le lava singa la o li ma Loabay ia o lo tautua ina atua ia tautua tua ia le toa fine ia lili sungalu ia ma le tato pokalami o le tau fiafi ia ma le Loabay i le taimine o le manava o ngaluenga ia o lo whapena ona ma vavalua e foi ma le uso ia you like ai pe o tulanga na ia o lo ia se o tato o lo ia se o tato atu nuu nei tai au ia whaale pisi nunga la wala nei tai au ia i le malanga mai foi po le taimina ua ngai mai foi ngā luenga ia i whaale pisi anunga la wala ai ona ua ele ngata o le to iti ai foi o numero i la tau mise alum whanau o lo pena ona ngai atu ia o onga ia o le to la hite foi o la foi ngā luenga ia wala taimina nei o te inoa o lo pena ona fai titi ai tu la fai ngaluenga ale chen le fai ngaluenga ele ngata fo i o le malo
ia au whawhenga luenga tuto tas po private businesses ia o tūlanga nā lo iai ia i taimi nei ai pe on ta wa yo ni tai au aua tātou te vawe ia i nua me sa nunga ala tele vawe ia nei te ia ua tupus whale tonu te ia ua tupus whale tonu ia le mai tau atu ia le ua ono minu te te ine rei tūla e iwa i samo nei o te inoa to te ne nisi o tātou ufa pena ana mafuta mai i whale whainga luenga ia au nisi foi ia la tau sa whapena ona whaia si pisi o bon po le ala utuai rona ala ni ili tai au nei le ala utau vawe atu ai nunga ala tere vawe tu dia tu taim ai al fautuanga ia ala Usu Seu mane no pe ni tai au au tātou te nau te le i ni taimi ia au lo saunga le mu e wha mua ia safety first e whata ua ia lo saunga le mu i taimi uma ia whatalo whatu leus ia le sunga ia e veni o pe nao na mafuta mai ni tai au ia le foi watu ina atu ia langa ia foi ia whalau tele atua i tatou live ia mo ila tau umo e mai ia e ngā tai lea ia o tatou wō pa anga uma lau lo pei ia e ngā tai lea ia o pa anga fo ia lau Paul Kalamere Usu Seu mone lo pei ni tai au ufa pe nao na mafuta mai atu e mamau ai o le weekend ia sa so longa le lei mea uma le ai ma se tūlanga sa whaapapoleina se vanga nā ia le tūlanga i le tau ia sa whai a sina mamafo munga sa palasi fo i Samoa nei ia i le ngata i talwhatai pia ia au nui tua ia o le ripoti mai i tua i le atu sa whatai le aso pōla stona i ma le tai au le aso sa whai mai umatua pe whātua i o i sa whata pe o tūlanga lea ia o le sui ai mai fo i o le tau ia ai mai se o le tato iai nei vai taimi o le lockdown wa e mo i lava o lo whapena ona mo mai ia nisi fo i o whamatalanga i New Zealand wa so longa wale eise le koe eise keisa New Zealand taimi nei ia se mangna e Australia ia o Amerika fo i o lo feo lolo se numero o i lato o lo whapena ona whamania ia i le whamai o le COVID-19 fumaleiva ai o New Zealand ia ua okay o Samoa po ia o makua okay ia lona winga ia se taimi lata mai ia ona o to e mai no se swinga tato lockdown ia atonu e sau se swinga ia ua tatala tato bora pe o tūlanga na ia e whainga tai fu ina le ona tato so tai ia e mese leo a inga fo yo mawo o lo fia malanga mai Samoa nei i so se to inga tūlanga lava po so to inga whaara me lave ia o whainga tā lava ia tātou pe o tūlanga na e whaftai fo ia i leo o nanga lau lo pei o lo iei le te whaamanato te fo i pa imal manu le atu nuu o lo iei leo o nanga lo pei e ala lea e tawala lea i le whasara lau ina tu sa o lava ia o tatou whaararepo funerals e le ngata o le maliu o le asa whanau o le whaapoiponga e mawhai o na matou tu sa o ina atu lava ia le whaasara lau wina ia o ia vaenga uma ia ai mawhai fo ina e so tai mai ia i matou o na matou tan mo tu ina atu la o nanga e ala lea konge ki sa o kua ia oe ava pe Australia konge ki sa o kua alfa ponga le whaingi Samoa i lau sunga pe ia o lai te iai e whai fo i ale ngata e leo maliu e whai ona atu ina mai fo i lau mōri mau lea taimo sau ninga e ma whai te le ona e ala lea e tau tuamara o nanga a lau loa pei ona o matou whaatino i tūlanga uma ai whai ona efso o tai mai e le ngata i lunga o le matou website ia o le tatou page fo ia le Facebook page e te whaatatala noa iei ia stūlanga whaapea ua e mawhauwhau ia o stu e whaafso tai mai matou ia mos whaasara launga whaapea ai o ui e fōu fo ia te au ia lo mai fo i ni le lope so le mwhainga whai mea ia i ngei Samoa ai whaapea i kanga o aku ui e whafu ia e whai mai ei o kei mingi so lo mwhai ke ranga ua o fo i rai tūlanga tau ta alonga mo fai fica live ko le lope ia mo mai o le pa ia mo manu le atunu ia va talo fatu ia e te dise a reta ma lo sei fu ma futa tu nei Brisbane Australia
ia whaftaitele lava le mafuta mai ia e tatou Paul Kalame ni tai au e nari tanielu morning uso ma na ia Paul Kalame manuia lo waso whaftaitele e nari whamaniele tue tute mga nuenga whenga i foi ia malau sunga ia ili ne yaso e tue ma tua i foi ia o tatou sunga i whawhenga inga ma o latou whale tua ia ila tau lo tau wasuina le ipore ola e ala le ile launga ino la fionga pa ia le tue so se fata fai tau langa ia e lenga tau samoni o tunu e mau fatalo fatua ila isi o matau fai au ia pasta tito ma pasta queen ia o lo pena ona ia mafutai mai foi ia i tatou po Kalame i tai au ia fatalo fatu foi ila tau malama fai au malama o lo fa pena na mafuta mai i tatou po Kalame mo mai fasala tu sao ia ala Loabay tau la tu la po Kalame o le Usu Seu ma le Loabay ni tai au o ni tai au tatou tu sai tatou po Kalame ia o lo fa pena fai na tu ia tatou fasala ia e ala le i le lango sua mai ma tu mai fo tau au anisio company ia mo le sponsor inga le tatou po Kalame tai au nei ia o ia le falta vale ale Samoana ka rento ia o le afionga ia li a taua James Arp ia man pa iman malu la fainga wenga wa tu mai la tu tau ia e lango suai pe sponsor fo i tatou po Kalame i le nei tai au e le ngata ilea o le ngata Samoana ka rento ia a wa ia fo ia mal tatou business yo lo va ma luai fo ia male lango ina lea o le tatou fasalaunga e pe o le ako group ia o kompania lua o mawhai o ngā lule whatasi ia ai ngā ai sponsor inga tatou po Kalame pe lango ina fo tatou po Kalame i le netai au ia mawhai o na o atu ia le tatou fasalaunga i lo o tau pa ia malo tau man ia o le ako group ia o lo ia i vanga ese ia i le ako chemicals o lo ia i vai la au ese e mawhai ona e tau sanga ina ia pete su e fo ila ta ofisa ia mo le fa ele ngata fa mai no lo mo tam lo lawa ia au lau ta vali e fo ila ta service ia fo ila ta fa mai na i lo sa ia i tu langa e te mana o mia po tu langa fo e te mana o ai ia lo ila o nanga ali ako group ele ngata ile o la ta wa fali engineer fo ino fo ina fo ila o nanga mal la ta wa tau tua e ala le fa le lo sa ia i tu langa uma mea tau engineer o lo susa o lava i le vaenga le ako mechanic ia o lo whapena ona i la tau tautua ai le whangarina fo i la tau whale ainga po la tau tautua fo i ala lea i le whonga tau mawhal pa iman malo lea tunu ia i la tau whale ainga o le Mānai restaurant ia o lo whapena ona ia tautua ia mai le ngata o tatou ako group ia ai le ngata i lea o le Samoana ka rento o lo lango wina malosi ia le tatou po Kalame le ni tai au ia le wa ini si fo tatou a inga wo mai masani o ma futa mai ni tai au ia pe show antilea ia vai langi e nga tai lea ia o faumui ia ene faumui ia ma EJ ma Kalame ni le o ma futa mai ni tai au e nga tai le show antia mai nga ia o ma futa mai ni tai mai Christchurch New Zealand vi ia le li nei aso fou i le ola man malosi fa malor tau tu atunu fa talo fa tu matu a inga uma isi usenga vai lele vai tele ma fale apuna manuia fe au mga luenga fe ngai nei aso Love Kalameli EJ nono tau ese ia manifu ia le vavela kupu kama ia wale fe ngai man malulu Longo winga ia mala au ngi ia ese asia ngai se vai kama winga le o le fangu mai su mania ia lo pena ma futa mai ni tai mai Christchurch New Zealand fa mo ina fo ile malu o New Zealand lo ia terminate ia le tata na ngona ina lava ia ini samu ia o tai awa ia va veau ia mafia foi ia pe wa suil tau tatu wa malu ia e pe o tulanga na ia o lo mafu mai ono swinga le tau i la langi atoa ia le fo ia wa mo me fo ia no faanga familia ani si tau mo e seki la fa fianga o tai au paula mana mea e mua e tua i loa le usu ia su e loa moa alfa nganga
Ia matalo fatu ina ia ainga whamanatu atu las whanau an nafi o whaletua ia salani misa lopa masia utama ia Samson ia kopo moe lala whapea pen mua au sa anga se yuli whaftai tamafa langi mo nei tau sanga e tene ua ia fo ina mo o tau ia olo whaanga o lo mo moni mai au kilani New Zealand ia o tūlanga umana o lo ia tatou alo whaanga ni tai au ia mone tufo ia lo whaanga ia whamanu ianga ia tatou pukalame le Usu Seu mani lo pei ia ila tau umala vau whamana tuina soifua mas whanau ia i ni tai au ia whapena na whamanu ia le tua ia te uto mo whapuponi sia sa stele ia au wala tatou mawhtanga e nga te lea mawhtanga whima ainga ia tatou mou ari fine mu mar fia ia on me sidi le pe kala le sino mukua pa on me kauria uauria o le kau perengia komiki mo se me alo fora sfanga mo fa manga kunga sfanga me kala lo mukua pa on me ia auria pa on me ke manga oi ia o uauria lo sfanga ia wa o le wala mai tai au nei ia polo wala mai fo nei tai au o se fa amanu yanga le mai le tu amen pe tu langa ia tatou te fia sa o lo la tala lo mtua pa wal me o te na wai ia u ria lo was fana ia tu langa umana o lo ia se taimi ia ona tai na tu le pesenia e wa lo fa tu ai ia ila to u malava tu fa mana tu ina fa na mas so ifua ile le yaso ia le ngata ile o le aso na nafi ia manastona ia le weekend ia whamanuia le atua ia uto waso i fumas whanau ia whapena umo fo in tūlanga umo whapena na tau fuafua ia tau te po oni tau peleni po pokalame fo ia whatau nue le atua ia la uto fufua nga umalava ia le ngata i pa iman malusio tatou atunu ia i leiva yaso ai o tūlanga umala whetalainga ia lea ua join mai i tatou live i le nei tai au whatalo whatua i natou umalava o loo whaia ia le o loo anga i utale bau po loo whai le whaiva ia o le ngalue ina lea o le bau po utai maumanga ia whatalo whatua po kalame ia te utou nei tai au tuala rosa se tai good morning from New South Wales ia Australia ia lo pena ona fatala fa mai foi ia i tatou po kalame ni tai au fa mai futa mai fatala fa tu i matou i wo mai masani panga umala po kalame o lo i Brisbane Australia ia o lo ia le sunga ia pasta lupe ia ma pasta la tua ia nga tai leo le uso ia Dan le uso ia Dave ia tai to ruam fa na ia fa manuia le tu nei aso ma nei vai aso ia fenga foi matiu te mga luenga ia nga tai lea o fai uma po ina to uma lava ia lo tau asuina ia le ipoleola ia mo langa ina foi la fiong pa ia le tu mo o ma ina io tato mo o fia utaua ia mo tato mo se ni tulanga e fai ona lu i tato sa valinga ai onisio me lo ova pena ona la walunga te minei ia i Samoa ia tulanga ia e ala ile whainga paloka ia lo saunga ko whainga palota ia le a o lo ngalu nue ia i lato fu i whaingai ma lato o le lato o lo whaingai fu i mane whaingai o inga lea ia o palota ia i le mamanu si o tato watunu ia ai o lo whapenan whatalo wha mai televisi sua toi whatalo whatu i le Usu Seu mane lo pei nei tai a fou whatalo whatu fo i pa ia manu si o tatou watunu o lo tatou mafuta whatasi le radio talave talo whatu i lau sunga visi se mure o malo le tautua malo so i fu maunuia talo whatu mai tupai ia pe o se tasi le o tatou paanga fo i fia lava ia e mafuta mai tatou por kalame ia e ngata i lea ia o le mamoni mai fu na lo whaanga ia i ona a inga i Samoa nei ua penaon tatou mafuta i tautonga malo ua penaon mafuta mai i nunga tatou por kalame nei tai au whaftai tielu
ma lo se fu manuia la sunga blessing ia va pena fo la sunga fa manuia le tu ia te nei tai au tu te mga luenga lofi tu lona ia lo pena ona mafuta mai ia in tato lai ni tai au ai o uma tu te mga luenga fa va fo e fenga ai o le a tai na tu pese le a le sunga ia lani alu ia o le pese nei ia fai sina malosi o le fe auolo tu ina mai foi ia i tatou umala ia wa uma ia tiu te mga luenga o fai va o e alo ni asu ia e alua o la te man malu ko positive ia au wangi negative tatou ia tatou positive vai mea uma ia fa manuia fo ile tua ia ma fa tau wina foi ia tu langa umolo e mana o fo polo e finangalo ai e te tau nu ia ia o le pese la le uso ia lani alo o le ato o tu na to fo sfa malo si mo tato ni tai au ia e alu ma e malanga ma e anga i fo i tu te mga luenga nei asu a o le amatanga fo nei vai asu a o lo fa pena o le fa malo si o le fa tasi fo ile tu mo i ni nei tai au. Mam, lewa, umar keisi supo. Ya, lei. Ke lo me lo ngalo. Ngalo pepe. Ya, saulo siap kamar kamu escape. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Yeah. Lay out the key. Hey, Hey, how's it? you alright, Ty? We have to. Just gonna go do a fuck off for Mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San ola e tuol tātou ainga tamalelei whalongo I upo umana whaiat o whaasanga whaia onga tau mwhai awal whaavai tele to anga whailau tutalo I le tua ia so ao mani po le whaatasi le tua ma oe tātou pese Alo I o whaivai a manu Aua e te loto vai pea o mai whaina tā Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia No ua tali ia e whaalongo mai I laune upu o le a whai Ia e no fusauni Aua e te solo muli I lau whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E te le whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Aua e te fefe Aluma le fia Lo uatali e manuia Alo I o whai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te Whawhine se e whaalongo mai I le mauhu o le awhai Nei e manatu mama I loi mata o loutina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga tā O e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai lelei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamala si mai se ia o I le taununga Alo I o whaiwai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te wha
folau lo fa moe moe awa le kaua ia kolo loko ia manga kuolo o kuile muri papanga a makua ngai ainga ai mai se la fanga ngofka kalo kapua i falo lo le ala awa lo savalinga nge i kuia lo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e fai mo e kua i mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu maamo ngai ka makua au e ke fefe loko kele o ele lupele a falele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapo le mangu ia ko anga le loko ko anga kakalo au nge ngalo la kuspa ia oi se sole te au ki kangi ke makaulai le kuole langi pa amaro si o ele koa kaule kaua mo Samoa ia o kele nga pau kuanga ke o loko mano wanganga ai sa uka pako faya kuia o pai o kama Bang bang bang, you already know. Bad for the music. Dandy boy, Barbara Clyde Road boy. Let's go. Bang 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 bang. Waku waku seki, waku waku seki, waku levo seki, sole pa seki seki, waku waku seki. Wakuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki. Wakulewa seki, wakuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki. Musika kamay kihamo, moya yo king mo, ba ikaw le manging mo, wag kumayo uluma. Sigma yo party, payo sa sukalasi, yo sole taki-taki, sa tunga genate. You body bamba me heart, we can never be apart. You kill us me like your style. You run it, alle yo me no serve. Make me say, wakulewa seki, makuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki, wakuwa seki, makuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki, wakuwa seki, makuwa seki seki. Wakulewa seki, sole pa seki seki. Kule makalwele ulume inside the side that way. Throw it up, whoa. Bring it right here, shawty now, let it go. Get it on the floor, get it on the floor. You don't wanna dance, then your ass gotta go. Danger boy, you already know, hit him with the flow. 1, 2, oh low, there you go, that's so silly. Loka mo seki seki, loka mo seki seki. E ai te popole le seki ya ufika wanga o se vale le fila kuya melika I o. E ai te popole le seki ya ufika wanga o se vale le fila kuya melika I o. Waku seki, makuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki, waku seki. Makuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki, Wakulewa seki, makuwa seki seki, wakulewa seki, sole pa seki seki. you body one for me heart, we can never be apart. You need a tsunami like your style. You run the alley, you me so bad. Make me say, la 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 la.
musika Faapalengi po isunga sole au fika Faaile sunga imikilele wosiva Faakau paki mga yaw fika Oso may lunga, oso may lalo Luwe faadsa amilo awani ngalo Ingusaw kasi kau faangalo-ngalo Asa ole pisa sale fataalo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upangalo sisiva Maebe bangeyo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upangalo sisiva Maebe bangeyo Talong lilay maya o po kengi makama Lesi wale aama kay paakanga susekanga E kanga ni breakdance kanga fo ile ulima Kanga resiva pipi bai po se felang pemika Pesini mua po o fea lang koe inga I umaak resiva kau se pangu yo foringa Make sure pai palei yang bawa so kopi Ya umaak ka pesewa e suki reuri ori Paangai oi lo tino masiva Paata amilo ba ai oi niniva Paapalengi maia ia fika Usika akama sale fai meika Ba ai sau kenge fai ia tanga Si lope vave ule oi le fainga Ule lima sale suila palapa Sepata mali I awale maloba Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Ua umalepo Aisang lo sentao Tumay lolo lima Aisang la uwo Tao tatiti E mata talanoa Maebe bangeyo Lue ile anga vale lue ile kama ka Rastaman kilunga maile face Pa Afrika wilau lue ile beats manga ya Rastaman records say Everybody put your glasses up and move that body and now drop say Everybody put your glasses up and move that body and now drop say Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Sunga teile tole tama Ebe bangeyo Suesa upanga lua sisiva Maebe bangeyo Why is it up?
ve mai o si ola au wale ola fao kange mali wai se o fa ala vela ve ka wale ai ai na manu ine winga le manaya ala la mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo Wai Samoa, kama ikengi kuyoi kama loloa Aokotinge malo o makukua koetia lai La afuli ilerua Oisi ualekea O oia lava o se paiava E o ingo o kangela kele kukuma mainga Kele kusikisilima O oso uola fia mama o mea olo o tukutu i loka kusi o si o maunga a ole ngā po i lava ke iloa ai ke musu o e ke kautala ma le pa a iloa te i kautuku ai la mea makanga au ale pao ava e wape umai o si o uola au ale ola pao kange ma le kukuku wai se o pa a lave lave Wale ai ai na manu ine winga le mana ya alala mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo awa le fao ava e vave umai o si o ola awa le ola fao kange wale wai se o fa ala me la me ka wale ai ai na manu ine winga le mana ya alala mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo alala mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo alala mai ila lo ai awa eke ika ila wala lo Pasalo fatul to tari mai tato po kalamen ni taya o le Usu Seu malau Loabay ia o te roa sa matu a fa fia ina i tato uma ia ina i musika fo sa tu ina atu ia fa fia i lo to pa ia malau to malu ni taya ia o te roa ia to tele ni so tato wa pa anga fo pena na mafuta mai ia i le ni taya ia fa talo fatula ia Anne and Alex Pele malo so manuia lo waso from Blacktown, New South Wales. Ia wa pena foi ona lofi tulona lea ua join mai tato po kalame whaftai tielu ia malon so fu manuia lau sunga blessings wa manuia lea tua ia i lau sunga whaftai ni tai au whamalo atu mana po kalame vi ele li i ka place mai li sunga ia whetalainga sasa mamako good morning radio Samoa breakfast crew nice and shine mole atu lo faanga ia mole uso ia pasitaria mafanau ia ilu mwenga tuai cheers god bless ia maya sasa mamako ia ole nice and shine after tele lava sasa ia Maria Alosi ole na ua join my tato po kalamini ni tayau ia olo momoni me foi ia hak sustainio sunga ia sasa mamako ni tayau ia mol pa ia mano sio tato watunu ia o mafuta mai foi ni tayau Maria Alosi good morning lo sunga visesio and you lie manuia le lua o nanga ne aso and god bless ia faftai tele lava mo lo faanga mol mai faftai foi mafuta mai i tato po kalame ayo you lie na foi mafatia ma fo fausio uso ia i tulanga tau o onga i le nei foi aso ia le foto ia mata ne vai aso ia le voela o koe fai vake you lie tala lo matua foi ia ai fo ia to ia mata ia le ala fai lo tu foi ia i la sunga mari ia o uso ia you lie ia la fo koe fa sanga i male laptop mal computer ni tayau ia male malona fai a onga fa taya tu la to uma sa va ina in tato musika ia fa lalo mai ai ia ma tau sisi ai fo il so fu malolo ina
Famalo te ila to uma. Ia lo pena na mafuta mai I nei taiao. Taniela and Naomi Malai Ulu ma Nayan po kalame from North Shore, New Zealand. Ia lo pena na mafuta mai ai. Le sunga ia Taniela and Naomi Malai Ulu. Fa tai mafuta mai ia te o tau renga tai I lo sunga ia ole ainga foi. Ia mafuta mai ia I nei taiao. Se Seila Purotu Afoa lea ua toi mai tato live nei taiao. Tole Afoa Sayonara Famausili Fala ia lea foi ua mafuta mai tato po kalame nei taiao. Ia isa ako tuato malo le usu ia I le nei taiao. Ia o te inoa o le aso sani nei ia I Amerika ia matutuila ia ai o tulanga na Amerika Samoa tai manuia lo pei ia o ali inu manoa tai manuia lo pei yo fata ua ni wa au ia ngama ko inga le sa nga fa ma lo si ko inga amen haleluya amen haleluya ala le makwa fa ma inga ina ngala unga le sa ia o mai e pito tu o tato falsare ia si ko ingale ai o makwa ka angulu ko o makwa ka angulu to ina ia pito tu o tato falsa o tanton ele itu ula I mai se tu langa ma pia ia I tato wa sauninga o te nei bole san te nei ia nga tai dia o le sapati foi le wa lo to America ia me Samoa mo terminate ia o Marie Alosio wala au you lai al watu e tani lu ofisidi se yo la I tau fiafi o te iro le ata nu mai ola mo ela no le so ya you lai ona tani le o mafisidi fa talo fatu ia ele cheng fang ia so to fine ia penal ma futa menja good morning, Manuia Leaso Prada. God bless. Ia ai mai no ia calamari. Ai sau ro foi launga o to inno to nu abi. Se malo Marie, malo foi ia le fa fonga me foi pa ia mal so tatu atunu. Pena na mafuta mai nei taiao. Ia fa tai tele. Ia mol mafuta mai foi. Ia mal fa ngai na foi tau tua. Ala ulo pe ia la tu dia. Ila por kalame le Usu Seu mane lo pe ia tato mana tu le yo nei taiao ia taiao fo mai me mo tato le ngata o tato mala o mafuta me tu ma ia sa mo nei taiao fo ina le tua ia ola matanga foi la nei vai so tau foi makakala le silo matua ia makai le pau kaua makai le pau ia termina nei okay ro le wa makale pawa tato ni vai yasu ia uma ni vai yasu ola ai tu mau le pawa ele ngale uma ni vai yasu uma kwa kinga inga mai vai tato ia bertu langana ia fa manuia le tu ai tu te ngalu nga fenga I foi ia man so tato tu ele ngata ainga ia o wo mai masani pa nga uma la no pe ia man pokalame le seu man lo pe ni taiao au ainga foi mau o lo Samoa nei nei taimi ia le tato to ia falongolongo ia ele ngata ia fa fonga mai foi pa ia man so tato watunu ia I tala mai Samoa ia mai no mai aso tenei ia o mea sa tupu foi o mea foi o lo tupu Samoa nei ia mo le no fina fia ele ngata le long pu ni pe o tato ainga ia wo mai masa tangata nu fo so tato watunu o lo au mau ia tunu e mamau ma so se va enga la vole ne keropi ai usi mai la fa fonga ia o tato tala mai Samoa Whaatalawatu lau tala mai Samoa mo le nei aso usi mai a lau whaafonga au ina atu o na leanga lei mai o le Loabay e-shop and mobile transfer mo le lafo ina mai o tātou top up masele ni e mau mai lunga au nanga le telefoni o le Vodafone ma le Usu Seu Samoa nei. E le ngata leo le Easy Pack Service al Faltupe National Bank of Samoa ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mea sina Island Resorts.
O le toi te tala i le polo a inga le malo e ala lea i le sa matapu lea sa whaia mo le whaama i le COVID-19. O le anganga fia leo tangata o lo whaatau wina la tau oloa i le tele. O le sa le malo lea sa iai o le tapu leo na toi whaatau sa vali oloa i lunga po o le ala. Pei o nai whanau ia atoa i matangata lea sa whaatau sa vali la tau oloa i le taulanga ia pia. O le toi te tala ila le polo inga le malo lea ua toi whaatanga ai o na toi whaatino ina nei tūlanga ai olo o iai fo i mai inga o le polo inga. O ia inga le malo lea ua whailo fo i le tapu lea o na toi whaatau sa vali ni o loa e whanau e lalo i fole se fulu lima tau sanga i taulanga ia pia. O le itua tangata i e whaatau la tau mea ai tau mawhamata a toi ma mea ai vela. O lea ua ia inga le malo se ilonga lava iai se card a le whale mai po le health card. Fatu ama whai lea o na whaatau wina la tau o loa po o mea ai vela i lunga le altele. Whailo le tina ia whala au i talafou o le anganga fia lava i le malo. No le toi te tala ina mai leo lea tūlanga a wā pauleo se awala. E maua i fo i se vanga tupe tau siei a inga. E moni lava o loo iai tangata whainga luenga pētai. E le o taitai lava le whaasoa o no le telefoi o mea whai ma le tangata le soifuanga lea ua iai nei lea tunuu. O le te tala iuwe malanga inga o wa alele ma tangata malanga mai Samoa nei o se tūlanga o whaafiafi nei le telo tangata sāno fo inu silam tau fiai o no le whaamai o le COVID-19. O lea ua taunu umai whanua nisi o whainga malanga. Sa malanga mai le telo me malo le atunu lea sa tau fia inu sila. O le tapu lea sa whai le malo lea ua tatala. Ai o lo o whaawau pia lava le tau fia i o tangata malanga mai tutono le atunu. I le whaanonofo lea i whale ua mai o na sau nia le malo. Mo aso se fulu wha e whai ala tau siaki ma o lo o iai ma tau se soifua. Ma sui o le ofisol soifua malolo ina. A whai e so longa le lei. Ma ua mautinoa o lo le lei atu atole soifua malolo ino tangata. Fatu ama whailea o na tuuloa ilo na ainga. Ai se ripoti ma le whaama e COVID-19 ni usila lava ia. O lea ua maua mai ripoti ua solonga le lei lava le whaama ai i tutono la tinu. Ma ua telefo ina toa ia e tangata ia la tunga luenga. Taluai ona o lea lava tātou te ilunga o le pepesi ai le whaama ai COVID-19. E le ngata i sā o lea o lo o whaia tutono Samoa nei. Ai o le lalo langi a toa. E ui lava la ele i o mai lava se whaama i tutono la tunu o peitai. O lea lava lo wa aia pea le anganga fia. Ona o lea lava lo anga lei mai lava le telo a tunu o mai fafo. E ala ini fōa i a wafse o soani i whaama i tutono la tunu. E se lau 5 miliona tupe Japani tusale amaletasi tolu 10 miliona tupe Amerika. Lea na saini aina ele tae la tunu utula e palu prisal aisa ilele malialenga oi male ampasal malo i Japani. O lea fōa e tawala mai le soifua malolo ina i Samoa nei, e le whainga pa anga le malo mai Japani me Samoa. E tawala mai le whalapot patonga, whai pa anga le Economic and Social Development Program, e te tono i Japani. O lea se le niwa fōa ia nei, o lo o iai lava le whaamoemoenga man lau ti, e peo na whailoa mai le whaonga ina o lea se leni. O lea se leni o le whaaleina lea o mea whainga luenga, a wanga luenga fsosoani e tau soifua mo le mamalu lau tele o lea tunuu. O lea nganga fia ta o lea tunuu tula e palupisari ai sa lele malia le ngoi, sa ia talia msaini ai lea fōa ai, mai le malo i Japani. O nisi na tatu tala mai Samoa mo le ne yaso, tue whaamawina le whaaftai o na langa le mai o Loabay i shop ma le mobile transfer, mo le lafo ina mai o top up ma se leni, e mo mai lunga le au nanga telefoni al Vodafone ma DigiCell i Samoa nei. Le ngata i leo le Easy Bank Service e whatupe National Bank of Samoa, ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le taumia sina Island Resorts. Mama ila ia
pau mai o uleanga ia ita o lau whaai unga e pule o e na wawhionga o lea le whaingata teu te fia teu teu i lo tava lo uanganga whamau alalo tu sape o tele mangalo hauni o uasa totoe ia whaia umo Sapelu veo te no fo ile asa u te talia no uanganga e mai au mau au auna o se bolonga mola ua fionga o te talia male fia aule tangata pisi pisia e o te ai i le fu e o te inu mai le sapelu e o te nofo i le asa o te talia no uanganga e whai au mau au auna o se bolonga mola ua fionga o te talia male fia au le tangata pisia o lau whaai unga e pule o e na wawhionga o lea le whaingata teu te fia teu teu i lo tava lo uanganga whamau alalo tu sape o tele mangalo hauni o totoe ia whaia umo Mom, no. whaingata o te tau mawhai ina ia o ola I
Se ola nga fai ngofie Se fesuya ina eleto e polonga Kwa ulangia ile tau amataina Na ya utau mafainga Ifa alongo pea lava o utalinga Fai mayolo umatiba Emoni lava lemuanga ngana Pau ayo o ile pea Sina mea ititi mafata waa Pa apetai walava lea Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Ni aela ula ulo umativa Lese apaina Te tau mapaia o mapaia O fa amanuianga Kwa ulangia ile tau amataina Na ya utau mapainga Ai o te tau ia le fia ai O sio uainga Le moni lava le muanga ngana Pau ai o ile pea Sina mea ititi mafata waa Pa apetai walava lea Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Sauia oile wo, sauia oe se lo uso Au ke kupole fue kala mai o Ele ku e se ka fale o Ai se we fai pea ka ua fika Lema ka ue fa asale mi mika Hey yo, love you brother Mativa Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima Ina iale matela ina Tama problemativa Ua e sila fia ina E tangi lava iyo ulima
toi whatalo watu le pa ia malu su tātou watu nuu. Ia whapena ona mo mai whasala lau tu sao mai ni lope nei whalau niu ia e tau latu tātou po kalame lo seu na lope. Talo watu i latu umapa anga wo masani ia o whapena mafuta mai nei tai ia toi tari mai o tātou po kalame ia ai o fia lava i nei tai mi po nei tula ia ma mafuta i fwoi whairoa tu mafuta i nei tai au ia ma le a fioma fwoi tamai tai pune ia po le director fwoi ia o lau lope ia i nei tai au ia e whatalo whatu aila ia i le fioma tamai tai pune ia po le sunga fwoi ia hana ia lea mafuta i nei tai au ma lo soifua ia soifua lau nei fwoi i lau sunga ia e le ngata i lea i o tatu mafutanga nei tai au ia i le tāpua i mai ai si tātou atu no e mai se o nai ta mama tina mātitua a le ngata le nā o le malosi o si tātou atu no se i o lava i nai whana witi moli atu ai lava le whamalo i le nei teiba le tae au i le ngata le nā o le whaatalofa ia i le pa ia manu malu lasi lasi si tātou atu no whaafatai foi mai ta watu i nei tae au e tu sa yo so maftanga ia mala fionga ia uta olo vise si o mori o pe ona ia fa foi na tu tato por kalame o le Usu Seu mala Loabay ia tatono le o atele au fancy le o ia to ia le ngate le na pe ona tato sang ia ile tele taimi mawalunga lava le alofa malanga le o le tua ina yo tato tangata vai lea wa tātou tu vai mai ai i le aso se fulu ma le lima le nea le masino iuni ia le toi pose lilo le nei tulanga lea wa tātou tu vai mai le afo le tausanga le tau mama fo ea kalkilisi masila o ia tau ulu mai tau atu iai ia o tulanga na la vitala fo sa no ia tulanga umana lo ia ile vave le alo tausanga ia e pe o tulanga del fata se foi mai le fio tama tai pule ala ia sa no foi inisi foi o tulanga e ta uai lo mafuta mai foi tato po kala mele ngata ia le la o nanga foi vai ma lima la Loabay ia foi na tulanga tau tua ia tulanga ese ma ala afa ma oti atu ia ala le ile ba no foi ma fata se foi mai le fio tama tai pule tulanga uma la mono silfia le ngata ia ni pa yemal mal mo tato atu no o mafuta me tu no mau ai fasi sini tato business company tanga luenga le malo mo ila to umalava ele o sina fia ia le tau tua foi ia ala Loabay e tau la tu le tu langa ese lunga tato fasalawa ia ole nei ia no atu na tu la fia foi to tai puli ia se esa no foi inisio tu langa ia mo mia foi mo no sina fia pa yemal mal se tato atu no nga tai dia company esse business olo mo mia na masa wala i fasala la o tuai pe tu ina tu foi la to ona mo no se fina tu no ia le mano tu la u fionga ana e tsau no ai foi e tu langa u mala ia tu sai foi mo tato po kala mi ni tai au ia ma lo fa tai to ulu ia le ngata le na si o lo fa ta lo fa le ia mal la tele si o tato tino le na o lo fa pe ona mafuta mai fe lava se ta fa ke lo pe lo fa pe ona ma mai ai fa sa lo ma fai pe ala Loabay e ala ile por kalame le Usu Seu ma le Loabay pe ona fa foi na tu la fiona uta ulu vise si o mo ia mai se foi o le tato lava singa ma le Loabay ia o li ta si pe ona fa foi na tu mai ta ia lili sunga luma ave ia ai mai se foi le tato tawa fiafi ma le Loabay pe ona tu fa ta si mai ai ia le fiona uta ulu fa pe na foi le sunga ia iula ngale fa tai tele lava mo fa awawina ona o tau talia ina o le tau tua ala tato ala leone ia me se fo yo tato live pe ona tu ina atu e fu ia lili ma le vainga le na o lo o atu e fatino ia stasi vainga o tato o le tato tau tua ia wa lava le fa iloa tilina o bisinisi ia matina enga it's tono si o tato atu wai tal tono nei vai tau tau lupe ona iai foi male o toi pose lilo ai tu langa le o toi a maton toi tal tala mali ai le lockdown pe ona sa tele la valona afianga o le covid fo male vai tono o le tamau a inga o atu no e tele o le lalo langi
ia ai mai se ai lava pe na tātou tuli mata ia pea le tūlanga o lo iai le tamau ainga o New Zealand fa pena ma Australia ia ai mai se le tātou no nofo va la lata i mai lato it's tonu si o tātou atu nuu ma tūlanga o lo iai foi ia whaatapenanga ma tūlanga o lo whaatino ino tonu si o tātou atu nuu i Samoa nei ia peila vise ona ai lo atu foi le fia a wai mai foi nei tu le pokalame fa tai mo le ava no le wa tu ina mai ina ia a wai mai foi le ma so ia pizzola au ia ile pokalame lo Usu Seu ma le Loabay wa ia le tsanunga e ia se tasi o vaenga o le tato o nanga le o fia fa ai lo atu o le fa so man via ma le Loabay mana tua o le tulanga le pokalame lea o lo o mawhai ai o na tāpena pena ina ia o atu le ngata o matanga luenga le malo o lo o tele le lato a fianga ma lato fisosoani o lo whapea o na whaatino ina mai mo nai o tātou tangata ia ai mai se ai foi o le tele o niso au nanga matau tua o lo whaatino ina o lo o au ngā mo nai o tātou tangata i le ngata o i tātou i Samoa nei ia mai se lava pe ona whaapito au ngā whai i a tātou polkalame ia mo nai o tātou tangata o o alala manopia ia i New Zealand ma Australia ma tūlanga whapena pela ona iai a vise tele loa ia tea po e tau mana tua tele loa i lau whimpo o e tau mana tua le e tūlanga lena announce ai le second stimulus package fo ilea le anama lo na o lo o tuina mai e fo ina i sosoani o lo o ngā tele mo si o tātou atunu ia mai se fo nisi o vaenga o si o tātou atunu pela e whaapito o ngā whaala o tautalanga i nei tai au nei vaenga ia whaipisi nisi wai mai tau atu pe ona tā so tā ia ma tā whaasoa i fo nei tai au le aso sfulu lima nei o masino uni le wa awhai tau sanga ia le ngata na mo tātou ia e whaipisi nisi o le masino uni tau sanga almost it's a very crucial month wa o le masina le tele ina whaamai a le paketi whaali tau sanga po le end of the financial year ele tele o isi ele ngata matanga luenga ale malo ia tele foi o isi pisinisi tu maoti o lo whapeona tawatina ina ia pena ona iai foi ia nisi o whaalau i luana tu ina mai le tau sanga o mawai. Le taimi nei lava ia pe ona tā whaasoa i ai sa ulu o le tulanga i le nupi wha. I sao whanga o nupi wha. Ia wai e peko a e koe a fo i ei. Koe uange a e pe ai nunga le nupi. Ero koe meu masangi ngā ko ero so ki pe. So ki pe. E le ora po vela ka o le pe. Ia o nupi wha pe na esa unua i fo. Ia wai pe yo la tu no o fafo o lo o la wamba oti lava ia tulanga ia la to tanga luenga mo the social developments ia tata ia nei pe ona ta faso a i foi ia e lava matanga i lima lava ia tulanga ina ia tau mafai ona maua mai se so ani mo le atina ina o ainga ia no umala la fanga ia mai se foi o pisinisi matau mawhainga whapena pelan tā whaasoa iai nei masina tatono la o tele na nofa sila fia watasi le mta upu ele ngata ina afia ele au whai sauwhanga ia e afia i fo ele au whai pisinisi watulanga ia i sauwhanga o le nupi wha masina nei lea e whaai uai o na whai ele sauwhanga 20% lono winga a whai o le tongi fo ilea se lau tā la ili vai aso lo na winga e valu tā la le sauwhanga a oe lea tanga te whenga luenga ia valu tā la fo i sauwhanga ale whale whenga luenga e te tauna te tongi ia wa fo i lava le whaaputuputu ina sinase e leni e toi au ngā fo i lava pia na tā whaaso ai o ina le tele ina toi fo i atu iena i o tātou tangata pe a ono kain vele whamela vai mo ni sam ia e mai se fo i la ben ta faso ai masina fo na le asi ai le iva pasene a mata mai la so mo you lai
na le as fai ai si tanga mo sa fanga iwa pasene le tangata fai sa fanga iwa pasene foi ia le sa fanga tsauna tsong le fafanga luenga it's tono le sa fanga no pifa ia awa lava le fa between on na tina e mana na man ia why pay on my tawatu le second stimulus package le na announced probably about 3 or 4 weeks ago. Ila wa ya mai tawatu iai male fa longo tfo iai e na le pau na se vaenga e ono anga va iai le lau telo I tato ai mai se nei tanga tafainga luenga wa le olo fa ilo mai iai e le iai o se pasene tu lui le ole atu ina atu mo fa sa fanga le bi fa le masino you like lona winga la mo tato ia fainga luenga o masina. This is a very crucial month. E va ai po wa e anga va iai po wa iai le pale ne ola sa fanga ina ia anga va ai mo se nafsa swan ia ma anga va ai fo e ma wala na tu lui le masina fo ia awa e ese mai lo le na ia se ivanga na ai nai ta mama tina ma tu ale mai ta wina o le masina fo iai you lai wa lo no winga na wa fu atu lava iai le mo le pa kletsi o le tau sanga fa le tupe le la ama tali le so mo you lai wa fe luas fulu na fa to anga va ai fo imosina si tanga se lauta la ya le talato tupe fa popo mai la lato tupe masani le masani na mawai I masina uma lo na winga ma na isina fa mania fa tai fo isto fa na I le fa to tanga le malo le afio mai pale mia mai se fo o le fa to tanga si tato malo ina I fa matu mai sina so hani mo na yo tato ta mama tina ma tu mai se fo o I tato o whapiona o na whainga wenga ma whaputuputu le tauta lai le tu la tu ina I whaatino ai ia na ia tato fofo mai pe o la wainga la le iai Maria lo sio ma la wainga le ma futa mai atu le ma ka kongo kenge ia le ka alo mai fo le luas fu ka la le ko la yo ia skadi ia pe yo ka ko wala vital ai no pole si sa fanga makuia Maria lo I Samoa nei le lupisa kalanga ia ta o tu langa na we fa mana tu mai tu no wa mana tua ta o la fa sa fanga ele na o tanga ta no o nga lu wen fenga wen ai ne le o lo ma fai lava ona yai le anga va ona yo ta so tangata no e mawhai ai o na malanga ia tunu I whafo po o au mau foi manopia ia tunu I whafo ia ai titongi mai fo ia sao whanga which is it's a tono la ngā fo na o nei o nanga le whai mai atunu I whafo pe o le Loabay e-shop ma and money transfer le mawhai o na tu ina I fo ai e se tupe olo e mana o e lafo mai titono Samoa nei nai longo le tātou website ia le whamatalanga awi I leo tātou au nanga lea ina ia mawhai e ona mātou tu ina atu malak ma I titono o telefoni whi awea I o tau ainga ia po titono fo o situlanga whapena pela sao whanga I lātou o lo o whapea ona au mau ia tunu I whafo ai o lo o mana nao ina ia whapea ona whatino ina lea tulanga na ia ai mai sai la ese mai nai natu langa pe ona nga va ai nei o tatu tamama tina matu ai le extra 100 ta la I le masina 4 ia mai tatu fo I po le asina pasene tu lui na le a ma fai ona fa po tatu fefe le do oi po ngai ke makwalo fo ia nai na man ia ali it's a valo no winga ia ka ilo ia o ia le lope ai lunga o ba yu la ia la ko ia vele no tulanga ia wai e ta wai fo I piona e fa manino fo I se tulanga ia tati e fo I tulanga uma fa ingol malo e le no si le fiere tatu wa tu ma mai tu poi fo fie I la tolo finga luenga wai pe o I la tolo finga luenga o lo tipi e se ina mai po e se ina mai fo ia la ko tax a pere ko fa no mo ko fa po se la ka la ia mo le pensione ana I mama tina matua io poi ko fia fenga luenga malo si poi ia pia io la ai la pa io lo ma ia la mo ia lo si inu ala ia nga la fa po fo inu pensione si kina po se kama pe tu la nga ia la nga fia ia fa tai foi bene sa no ia ile to fa wa foi ile fiona le pandemia ia male capineta ia mo pasia ina le o suinga wo ia ile ia pensione
Ia, e wi na whaeloa mai, e na o le masina o Iulai le na o lo whapeona whamatu mai ai, ia le whamanianga le na ona o lalo lava le tātou stimulus package bei ona whaeloa mai. Ia, ai tal tonu, bei lava na ua whaeloa mai ai, le na whaeloa asi i ai le pensione masani mai le selau lima sifolo le masina, i le selau ono sifolo le masina, a mata mai le masina, o Iulai. Ia, pe ona ai whaamanuianga na se mea look forward, iai. It's all part o le polkalame o loo whapea fo na tāpena pena mai ele tātou ala leo whaasoa manuia ma le Loabay. Ia, it's a tono le a whai fo i ma join mai ele mātou vaenga. Ia, i lau polkalame le Usu Seu ma le Loabay. E nisi o tae ao o ta ulu. Ia, mai se ai la pe ona tātou whaalongolongo atu foi. Lili falava ia le tele o whaamanuianga o le stimulus package lea i nai nisi o fisosoani e pei ona iai fisosoani o loo tu ina atu i le mitanga luenga mo whainga whaiva ma whaatoanga. Ia awale toe ngangau ina o le wao matua toe atina e ina o le onga sam ina i whaapea o na mauaile ta mau ainga ia o te whaalongolongo atu ai i talanoa atu ina. Ia tula ipale i la talanoa ngale masana whai mai. Whapea le mana, ia ma le tā ua o le taimi le nei pe it's quiet times. E mo i o le quiet i taimi nei. O le vai taimi o le wha tā pena pena. Ina ia to e tala ane wale o tala mali ea. Ina ia to e tala ane ala wa maua le avanoa. Ia le rope o ma e o aku nga kai mi le fai o kausanga o ma ku kua ia kia pulon o ma o le sila ko ia. Ia betu langan na e ta mai foi ia nei vai tai. Ia ai pe o le ai se le se ngo so le ku ma fakia o no covid tu. Ale ai fe o lo ana man ia tu i me mo tato. Ia ta wala le ine pasi ina foi ni so tu langa mai le ngata le film pan ia ka peneta na eta ia ai mai se ai la pay for yona fa ai lo mai le tato stimulus package le o le tu langa le o tali tonu even though ele I fa manino atilina mai but o le o lo fa ai lo mai e ono tele lava nisi o tātou e anga waa iai ba leo whailoa mai le tātou stimulus package le na announce muli mai e mai kai li mas whakala alka ka le e kai me whaile kusi ngai ngoa lo no winga matanga winga fo ilia le statistics wa le wa amatsa ona whaia le census 2020 le wa amatsa le taimi nei lao whailoa mai iai lo no winga ai o lo vai au e quali vasili pa o vai le $50 la so ia ai lo no vinga okay la tala o eso no ki ngai ngamo i alwa na stage ma ko ai ngapia ko ia la ngata foi le kar kongo le do po se kai mi foi le afeti lo fionga ma le so vai ia whaanga inga e mai I whaatala noa fo I le vaenga le stasina matanga le venga ale malo lea ua mata atu iai ia matau la ia tu ele vaenga to telo I tato mole nei vai tau le tau sanga wai e tal tonu o atu ia se te mole wa matan tu e tala matatala mali e mai le border ia pe ona whailoa mai ma whaamatongi mai fo I stasi updates na o mai in sanga ruenga palimia ia ai tatonu e o atu fo ina vai taimi ua mawhai o na whaatinoina ma whaanga solo loa I le whaatinoina o le tusinga ingoa pe ona iai vai taimi whapene ia ma le tūlanga muli la a vea ai fo ila le nei taimi e mbori atu ai la whamaloma le whaatalofa I le tātou society po le organisation lea o loo whaapea o na whaia le tautua ma whaatinoina le tautua o le langolangoina ma le tuina atu o fesoasoani mo pisinisi e mai se lava ia pisinisi le ota o micro businesses whaatalofa atu ai la le nei taimi o le tai au I le sunga ia alatina ia ma le lato vaenga in the Samoa Business Hub, formerly known as SPEC,
Ia, whaatai mo le whasotainga pe ona iai le taimi ua mawai ai tonu. Tasi lea o malo al tātou Port Kalame. Lea o lo tāpena ati e moso nā wanoa. Ina ia whaal i loa atua i foe nisi o tūlanga. O le a whaapea o na alo atu iai ia le whaatautainga le Samoa Business Hub. E fesoa soani iai le ati na e ngau business ila iti. Ia e mesia lava ia micro businesses. O lo o whaapea o nā ati na e hina i titono o sia tātou atunu. Ia Tiltonu lau whionga ta ulu a me se fo le to Pokalame o le Usu Seu ma le Loabay o le nasa tūlanga sina updates po leana o fia a wai ma iai maa fia i fo le to Pokalame whaaftai tele lava mo le awa noa mo le nei pito mo boli atoi fo le whaaftai ma le whaamalo le pa ia ma le mamalo si o tātou atunu a mai se paanga maa sani a le tātou wala leo nei ma Pokalame whaanga solo whaaftai le mafuta mai manute le ina lava Faiva o lo whape ona whianga iai ma si tātou atino i titono o awhia anga ia mai se whai o atino ta itasi o lo whape ona alala ma o mawai whamanuia le atua i fuafuanga uma. God bless. Ia whaftai tele le pa iman mano le atino panga uma whape na ona mafuta mai ia i nei taimi ia le ngata i le whatatanoanga fo i male fionga tamai taipule i tūlanga ua tatau o na malama ia ini pa ia malama so tātou atunu inisi foi o vanga o whapena ona au mai le malo ia pau pasi aina foi le malo ia mo le masina ele ngata le masina o Iulai ia ai o tawhatapina pinanga ia i le masina le nei o iu o pasi ma le afolkausang ai pe o tūlanga lea fia lava ia i le mafuta mai taipule ia na le whaalawino fai loa tu foi longo kuini foi pa ia mana marcha tātou atu i tūlanga uma foi pe ona i fai loa atu ia mo tampe vinanga fufuanga lo mamau foi le ngata o tātou malo ia o mole sina fia ia e lausunga foi lo pena mai mo mai le nai tu vai ale ngata i le on tātou a inga i Samoa nei ia ai o le temi nei o le a vai tātou foi atu natu tātou pese ia ona toi foi mai le mo fai wina tātou Pokalame ia ai manu terina ia tutu ngaluenga foi fenga i penga sa no le fenga timate pule ia fenga i foi tato tutu ngaluenga ne aso ia mo wa fia ia mo wa happy te uma ia uma ne aso ia no e mo wa fia mai ni mal fine mule stato bisene ia vai tato foi on ni taya Sa ola ya tu maunga o ai uai anga ia ai tu oleva se ito usu e mai le tolo a ua le maau i le vai ua po o le aso e le ifo i mai e ita a whano i le fiava ai a o ai se tasina tele langona le vaira au matui tui male o ona
polonga le itio a isara e lui le polonga Tau apa ulang Ina ua toeli ua levai osina Pasia ole ngata ae pula-pula mata Ae ui ilea ole atoe se ulo Talo hatu le pa iman malu tato atu tu te liwa tato po kalame ia i le neitai au ia i le Usu Seu male Loabay ia e awina tu sa o tu tato fasa longa mai fan lau nei ia i le au le lu o teini matama au le ai pitu sidon lau le anga au wala fa me fui au ia pa talo hatu i le pa ia man malu tato atu pa anga umal tato po kalame pa pena ona mafuta mai neitai au ia peia o le sunga ia marine alosio o matua whaonga ina mai tato musika ni tai a whaftai lava mari alosio mafuta mai fo i tato po kalami se tasi fo o tato tau fan o ma pena hao fia lava i mafuta mai tato po kalami le gata tai a o uli ia o tato tau fi mani Loabay ia ili mana pa yung aluenga o le awane ngalo ia te oe ia si taimi e luma i le itula e sumandua le uli o le amata le ato mafutai fo i mali tua fine ia lili ia i po kalame o le lava singa ma le Loabay ia o nei musika fo i misini tala fo i e faa fia i fo i lo tō pa ia mlo tō mo manu ia awano i tūte mga luenga o nei tai au po le nei aso ia ai whaftai atu ia i lato malava o pe naona mafuta mai fo i nei tai au tato po kalame ia e renga tai lea fi whaftai atu ia i tatou company i pe nauna langolango malosi ia mo le sponsoringa po le langolango ina lea o le tatou po kalame o le Usu Seu ma le Loabay ia pe o le afionga ia le atau James Alp ma le Samoana Car Rentals ia i lato tautua i foi i taama le rent ia le ngata i le olo i fi lato o nanga i taama le fi fatau atu ia mo le pa ia malo le atunu awa ia le ngata i lea o le tatou Ako Group Molo ia le Ako Chemicals mo vaina au ese mo fa mai no lo mo mo lawa ia le ngata i le lato o nanga fa mai le o lo sa so se tu a inga me a fale tifina ngalu ia e ofo mai na au na male tautua foi ia le Ako Chemicals ia le ngata i le lato Ako Mechanics o le lato o nanga ia ala le ile ia fa pe se tu langa wa
mo le anga ilo sa pe fi ma mi service wa mo tulang yo lo ila una nga tatu aku mechanics ia e te afe ia i le tulang al fa le ia le lo sa ia ai au foi ngalo ia te o te mi o le lanchi la uli ia afe ina i tatu manai restaurant ia lo fe ngai fo i le kukaina ia o me ISS ia wale fota ma for pa ia mo malu sio tatu wa tunu fa tutai tu ia ainga ma wo ia sama futa mai ni tayao ia le fo wa pa malo mai ia rasta man ia good morning talo falava lo to fa ta ulu ia manon tau tu alo fa tu ia lo mon mero fa anga le so ia rasta man ia mai Christchurch New Zealand ia fa singa malu ulu ba nga ia lo ma futa mai ia le so ia rasta ai mo ila to umalava sama futa mai ni tayao ia sa fa ngai le fo tau tu mala onanga ia la lo pe tau la tu tatu po kala melu seu ia malo pe ia fa manu ia le tu ai tiu te mga luenga ia o faiva foi ia o alo tu e pa ia manu so tatu wa tunu fa mani le tu ai tapu inga ata mama tu tina matua ia i lawa mamauta ia ile ngata ile le tu umalo faiva ia o le tausi ainga ia manu te ina ia tiu te mga luenga ia uma foi fuafuanga nei aso tuli lo ina i tato uma i ao lo falo tato tua tato fei noa ia i tato po kalami la fia o ngalo ia te oe ia lava singa le uni manto fine ia lili sungalu ia e tuina atu e foi ia ni pespesenga ia e mai foi o lo faanga ia e moni e le to fine ia lili mo a inga i sa monei ai nei aso mai a tauria whapea o iese se upu foi pa o papa pe sala foi ila whafuanga sa moa ia e matua tuina peola ia upu mai ia lafo i nule aina ia ai ia olo la ona vai whaatasi mai le tua mai ia i tatou umalawe nei aso ia au le pese nei tatou te tau mawai ai ia i le nei tai au ia e malu te reina ia fufuanga to nei aso to whasoifu It's a feel ele toe subia sautali O te tu maulava Ila une fai uma se sua O taua uma A e masu sune Se pe lava e moi Ai mga loloa ua toe fai foi Se te olo i mata E te tangi e i se i si tama A tono Na te whaama whana whana Ai ia te au Lava ia ua uma Lava tu la umama Fa'afo i mai la ula E tina le lofa Ai pei o sauta aloma Ba ai seisi Sao ai au amiona Na ole a mana ia ina Le pola e motu mai tua Fai mai au ele anga le la tau fautua A ole au o utali todo Ua pupula e o mata Sa o atangata O oe lava ole masta Ua o iloa uma O tala anga Walima ia te au to alua Ele o au o se vale Ele o se whaatau atingi whangu Telefo i teine E fia o i au Ai
fa'afo I mai la uula E tina le lofa Ai mei o sao ta aloha Ba ai seisi Sao ai au ai O sa tapu tapu oe Malo'u ai inga Wa o mai nei mea na e whatino ina Sau ia ina fo'i Tō whasoi fuaina Ba ai lau mama E tui I se silima Mawhai ia ia huta alonga Son, o kama le mangu e whawhanga I fungo la. Au kama e whawhanga I upo mkala. Ma ia e manga kua le meni ngei. Sili uska. Ngai lole ngā o le mamu e po.
sala e pe o la